Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili ikhuluba TV. Qala ukuthondela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje bingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazi ngena kwethu. Sikuphathele inkulumo yakhe uNcushela obe u-stage manager laphana kwi-Mother of All ebika udaba ukuthi-ke igcwama elisha lingena kanjani estagini umbandela noma-ke isizathu esigcine sidala ukuthi igcwama elisha lize lingene estage. Ingxabano iqala kuphi noma-ke ungathathi ngasolinye ungaboni ngasolinye kuqala kuphi siphi isizathu esenza ukuthi njengamanje igama lakhe lichapheke ngale ndlela-ke elichapheke ngayo njengoba bizwa ngobembe lomlomo njengoba-ke etalajwa ngendlela-ke atalajwa ngayo. Kanti-ke uveza yonke into ukuthi no MC ukuze kube ukuthi bafake igcwama elisha uyena bekade ekuvezile ukuthi cha ake kufakwe igcwama elisha ngoba akekho umculi ozongena njengamanje. Ngifuna sekuvezele ukuthi-ke inkulumo ithi ukuphambana kancane mangabe silalela amasayidi amathathu la khona silalela khona igcwama elisha silalela khona uZimdola siphinde silalele naye-ke uNcushela. Inkulumo engithanda ukuyikholwa noma engithanda ukuthi ngiyilelisise kahle ngiqonde futhi ngeqiniso sekwehle nenhliziyo sekwehle nolaka inkulumo yakhe-ke uNcushela njengoba-ke uZimdola akebuye waxolisa laphana-ke exolisa kubantu ukuthi-ke cha uthe uphaphalaza waveza le nhlamba-ke ayithukile ngalesikhathi-ke esho inhlamba enkulu laphana ethi Fusek njengoba-ke igcwama elisha libuyela kuveza futhi nalo ngendlela elikuveze ngayo ukuthi cha ayike kithi ukukhumelana imlotha yena-ke noZimiphi abazondani kodwa-ke kukhona la abazana khona. Ncushela-ke ibe isiveza udaba noma-ke umsuka noma iqiniso ngokungena kwegcwama elisha. Mlaleli wami ngiyathanda ukuthi uyilalele le video kodwa ngaphambi kokuba uyilalele ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyakhomenta futhi mangabe kuphela ivideo ungakhohlwa ukushare-ke yona le video ukuze-ke ikwazi ukuthi isabalale. Bambana ivideo yakhe yoNcushela echaza noma-ke eveza iqiniso ngokungena kwegcwama estage. Indaba kaMthandeni ingena kanjani? Sengifuna ukuveza-ke lokho-ke manje ngoba ikhona okusihlanganisile. Inganza kwethu liyafika igcwama, akufiki lona, kufika uMasondo njengokujwayelekile. uMasondo uyangena uyabuza ukuthi bafowethu ubani okuyena odidiyela istage bese yakukhathide mfoka ngobe ahamba ekhathide meyakukhathide afika ukhathide mfowethu mina ngo-MC umuntu okuyena ophethe istage uNcushela nangempela uMasondo eze kumina athi uMasondo mfowethu uMthandeni kade edlala komunye umcimbi ngiyacela mfowethu ukuthi sisilethe yebo ngiyavuma kodwa ngiyacela ukuthi ngana kwethu uwakhe ipeni ukuthi sikwazi ukudlala. Bese ngithi mina Masondo ngicela ukuthi mfowethu ngoba nami ngiqashiwe ngicela ukuthi ngithathe ngidedele abanikazi bomcimbi bathathe isinqumo bese bebuyela kumina. Uma bengabuyeli kumina ngizobe sengisithatha isinqumo mina njengo stage manager njengoba ngijwayele ukwenza. Okokuqala-ke ngingakaqhubeki la ngikhona kumaskandi ngenza ukuthi konke ngifisa niyazi not nje kumaskandi kuma-event kuma-event umculi kuyenzeka aqashe imicimbi emithathu afike umculi eze kuthina njengo stage manager athi bafowethu njengoba ngila eJozini ngiqashiwe eGoli ngicela ukuthi ningidlalise phambili kuze ngikwazi ukuyosebenza kwenye indawo kuze ngoba masokhuluma iqiniso nganza kwethu imali enikezwe abantu abaculi akuyona imali enough kubona abaculi banezindleko eziningi. Angisho ukuthi ngikhulumela abaculi angisimculi mina kodwa awukwazi umuntu uma etholela enye itoho ukuthi angayi uyodlala awukwazi ungamnikeza indawo ukuthi akahambe ayozama enye imali ngoba njengoba siphile nganza kwethu siphila nemndeni yethu uyabo abanye abantu kubhekwe bona emakhaya awukwazi ukucindezela umuntu ngomuholo wakhe azothola phambili. Bese ngithi mina ngicela-ke Masondo sengiqhubeka nendaba bese ngithi mina Masondo ngicela ukuthi-ke mfowethu bathathe isinqumo bona bese bebuyela kumina bese ngisho ukuthi nabathini bese ngiyangempela ngikhulume noHlongwane noShatha bese ngithi mina Tjatha nawe Hlongwane ngicela ukuthi bafowethu thina singasithatha isinqumo asithathwe yibona ngoba umcimbi wabo siqashiwe thina. Bese emva kwalokho uHlongwane ayekhona bese bona besithatha isinqumo bona bengabisabuyela ku-stage manager okuyena abamnikeze inhliziyo yomcimbi. Ngaza kwethu uma ngu-stage manager okokuqala ukuthi umcimbi uhambe kahle ulele kumina ukuthi abantu bajabule umcimbi ulele kumina
mina ngenza kwethu kule njengoba stage manager ngayifundiswa uSibu wayeshaya ubasket abambiza ngomduna benayo uhlongwane uChris ibona abantu ke laba bangipheka kule nto kubo stage manager ngangisebenza nabo ngisemncane ngikhumbula nje uPucuze ngiqala ngangisebenza nabo uPucuze iya koJosini ngisebenza nabo endaweni eziningi nje ngisebenza nabo even ngisho kuKhahlamba uhlongwane indawo eziningi nje ngisebenza nabo ko le ku-Big 5 ngisebenza naye kumgangela ngisebenza ingoma kazwelonke ama-event amaningi engawabala ngisebenza kona mbuso wamaciko ngisuke ngisebenza yena into engifuna ukuyibala lezo la engikhona-ke sekuthenini-ke bese bona bethatha isinqumo bangabuyeli kumina njengo-stage manager okokuqala la engikhona kwakuzodlala uKhuzana bese kudlala uMthandeni bese kudlala uJumbo engicabanga ukuthi labantu bobathathu kuthiwa nama-guest kakusho njalo into enjalo ngingixolele ngaza ukuthi ngihlalele emalenkeni lento yesilungu bengayazi babacula bama-guest labo bese kushintsha thiwa uMthandeni uzodla uJumbo uzodlala emva kwaKhuzana bese ngibuza mina ukuthi uMthandeni uyakwazi lokho okokuqala lokho vele njengoba kucashwa ngokuthi uMthandeni wadlala esikhathini wadlala wafika late vele uMthandeni udlala esikhathini uzodlala esikhathini ngesona esakhe ilapho ke ngifuna nizwe khona kahle uzodlala esikhathini sikaJumbo asakwazi kuba ne-excuse ukuthi uMthandeni ufike late okay ngiqhubeka bese ke irun program uhamba umcimbi uhamba umcimbi badlala abaculi mabedlala abaculi bese kuphoqa ukuthi kumele estage kungene umdumazi kungene ezecala bese kube umdumazi labacula bekho bayazi abahleli bemcimbi engikuthandayo abahleli bemcimbi bakhona la kulabo live no MC futhi bakhona bala kulo live no stage manager abanye bakhona bakulo live nganza kwethu ukhothi ngifisa niyazi thina esuke so stage manager usuke kulele kuthini ukuthi nina njengabalandeli nijabule ukathi umfokahlongwane mayikhuluma ngelinye ilanga athi Ncushela ngicela nenze sure ukuthi umcimbi manje uphethe awuthi umcimbi uhamba uthi umcimbi awusuke njengebhanoyi ngenxa ukuthi umcimbi mele mawusuka usuku uyaphezulu ungathi umcimbi uphinde ushone phansi ngoba abantu bazoze babone ukuthi la kudlalwa ngathi shoes sizela mahala abantu mele senze sure ukuthi ngasonke isikhathi bahappy bese ke bengatholakala abaculi lapha ngokwesikhathi vele sesishayibile vele sesiphambili isikhathi kakhulu akekho umculo ngathi uEli bese ngithi mina bese ngehlela ngezansi ngiyobheka umdumazi nezecala abantu laba engibahlonipha kakhulu ngokwezinga lomculo wabo mangithi ngiyababheka bekho okay bese ngithi mina Masondo ithini into yini besethi Masondo mfowethu bathe bazobuyela kuthina bakaphumi nesinqumo bese ngithatha ucingo lwami ephaketheni ngifone nge-airtime yami ngifonele uZiniphi ngimfonele kathathu mangimfonela kathathu angalibamba ucingo lami bese ngibiza uMashudula benoKiss Before umuntu wayezongena emva kwami kuKhalamfazi bese ngithi mina ngenza kwethu ngifuna nibe ofakazi balento ukuthi imina othatha isinqumo lethi Kiss Before Mashudula Khalamfazi bafowethu abaculi kumele bangena bekho kune artist ready stage elise backstage ready le artist angikhuluma ngomuntu osazoqoqa bafowethu ngoba imvula iyanetha abantu balinde abaculi ngicela ukulifaka uyezwa bona phela vele uKiss Before bena Mashudula kumele bezwe ngami njengo stage manager kumele ngibatshele la ngempela bamfaka wadlala uthe edlala kwase kuqhamuka uZiniphi uhamba phambili uyashesha ngemuva ulandela uBaba G Nkosi yami yakwaGumede kwangoni ulandelwa yona bese gibele stage mayigibele stage bese icisha ingoma mina njengo stage manager angifuni abantu babone inkinga zethu ezikhona stage okokuqala mina ngangakwazi ngangingazi mina ukuthi mhlambe kune trap ekhona ngomthandeni
futhi ngangingazi mina ukuthi uMthandeni akufanele adlale laphana. Uma kuwukuthi kunento yayikhona ukuthi uMthandeni akangadlali kumele ngitshelwe mina ngoba mina uMthandeni uyazi naye uyangeke adlale mina mangithi akangadlali uyangeke akwenze lokho. Okokuqala nje uMthandeni wafika kwigcwalisa ukuqala siseMoses Mabhida umcimbi oqala kaKhuzani loyo. Mina lo ngahamba ngaya kuMthandeni ngakhuluma naye wathi mina uzongena ingoma ukuthi abonge umcimbi uthi impumelelo. Ngase ngithi mina akufanelele ukuthi udlale. Wangilalela mina. Uyezwa? Wasuka. Noma ke kukhona okwenzeka kodwa yena wakwazi ukungilalela semkhuluma naye. Ongakuba ngaze ngakhuza abafowethu beza kuyena ngabakhuza mina. Ngakhuluma naye eceleni. Wahamba futhi walalela wahamba. Okunye ngifisa futhi understand. Ngaza kwethu uma thina singo stage manager lapha stage okokuqala imini osuke control ukuthi kwenzeka noma ngabe yini ekusuke kumele yenzeke ngokohlelo. Angene kuzimi bafika acisha ingoma bese mina ngihamba ngiya kuMthandeni ufike ngimhlebela ngemuva bese ngithi mina mfowethu ngiyacela ukuthi ngiyenzeke into eyinkinga la ngicela ukuthi njengamanje uqede inkulumo iqede ungabusaqedi bese ethi umshovu kumina bese ngibiza njengoba ningibona ngime eceleni ngikhuluma nomshovu bese ngibiza umshovu athi bhuti wami ngiyacela usale umlinde sale seqeda bese ngiqeda bese ngimkhipha kanti uzimi usefikile ukuhlutha umbhobo letha behlisa umbhobo bese ngingena phakathi kwabo ngikhuluma ngevideo ngena phakathi kwabo ngoba angifuni abantu labana balaphana babone inkinga thina esinazo abantu okokuqala mabeze emcimbini basuke bezojabula inkinga esinazo thina sikwazi ukuyiveza uyabo bese ngikuvikela bese uMthandeni bese ngithi ngimphusha ngapha kwami esiwa ngabe bese yena ngiyaxolisa kodwa ngiyabonga ithuba bese ehamba lapho udadewethu bese banenkulumo abanayo esembhobheni. Mina ngesikhathi ngisuka ngibona ukuthi uzimiphi nganza kwethu mina uzimdwala ngimhlonipha kakhulu naye la ekhona ngeshow yakwazi lokho ngiyamhlonipha angigcini ngokumhlonipha ngiyalazi izinga lakhe ukuthi yena ubani empilweni ngiyamazi ukuthi ukuphi. Okungiphatha kabi ukuthi uma abantu bakithi bela bekhona ngathi singabantu bengasihloniphi thina ikhona into esiyoyenza thina iphumelele. Okokuqala mengantshela nje mina uzimiphi indlela engimhlonipha ngayo ukulevel yoma uzimdwala okokuqala ngokwenkolo mina naye Samba Nazareth angikwazi ukuthi ngamhloniphi okokuqala nje lokho uzimiphi uganile unkosikazi womuntu okokuqala ngikwazi ungamhloniphi ongangoba noma yena engakwenza lokho akwenzayo mina ngikwazi ungamhloniphi yena ngoba yena unkosikazi womuntu noma yena engayenza lento ayenza kumina ongangoba mengantshela iqiniso mina uzimiphi emsakazweni ngimbuzile ngomsombuluko ngathi mina uyangitha lapha uzimiphi kumina wathi kumina wena msunu kanyoko mina uzimdwala ungithuke ngoma wami ngasho kuyena ngifuna nonke niyibuke lento niyibuke ukuthi lento ngaphendula ngathini kuyena mina ngifuna ifundwe nina nami ngifuna niyibuke lento wathi kumina msunu kanyoko ngathi mina kuyena akulungile dadewethu kodwa ngelinye ilanga uyolizwa iqiniso ukuthi lithini ngoba njengamanje awukafuni ukuzwa elami isayidi kodwa lenhlamba ayingifanele mina njengoba ngazi ukuthi mina ngumfweni igama lelo engalisho kuyena angaze ngimphendule ngenhlamba mina ongakuba mina namanje ngisamhlonipha kodwa yena uma ekhombisa ungangihloniphi angazi yini edala lokho mina okokuqala laphana uma ukuthi uzimiphi yena wayenenkinga noMthandeni ngamela ngitshele mina ukuthi Ncushela angithandi uMthandeni adlale emcimbini wami mina okokuqala into engiyenzayo ngithi ngiyenza ngoba ngazi ukuthi uzimiphi mother of all zonke izingane zakhe kumele zenze ayiphathe ngendlela eyodwa njengoba inodadewethu mina kumele ngimkhafe uma ngisuka ke stage kade ethi yena Fuseke sengiyakuyena mina ngithi mina Zimiphi uyi public figure wena ukwazi ukukhuluma nomuntu ngalendlela okhuluma ngayo okokuqala kunabantu la bese sifuseke wena esho kumina mina njalo into engiyenza ngisiza yena njengomuntu wakithi kodwa yena mina ngiyinto engelutho kuyena anginankinga ukungabi lutho kuyena mina ngiqala ukusebenza ngemother of all mina ngenza kwethu
imicimbi eminingi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi.